Dumela bahaeso le amoetswe ka diatla tse mofuthu kgasong ena ya ditaba tsa SABC 2 empa re qala ka dihlooho tsa tsona. Members have violated or did not take the mandate of the ANC. Komiti ya kgalemo ya ANC provinseng ya North West e lelekile ditho tsa yona tse robedi tse kenyeletsang ba lekgotla ba bommasepala ba lehae le ba sedika. There's nothing wrong in changing faces if the faces are not doing right. But there's something wrong if coalitions are not regulated. PAC e re merusu e ntseng e tswela pele ho hlahella bommasepaleng ba tsamaiswang ka kopanelo e ka rarollwa. I'm living with immediate effect. I don't have any bad blood with anyone. Safa ya moetse o itokolla mosebetsing ha mohlanka wa yona e moholo wa phethahatso. Moere dithagola semmuso ka ditaba tse reng PAC e re merusu e ntseng e hlahella bommasepaleng ba bangata ba tsamaiswang ka kopanelo e ka fela e banyekalaolwa ka nepo. Mo presidente wa Moga Mzwanele Nyonso o buile sena ntlokgolong ya Moga Johannesburg mo a dinga tshetlela mekgatlo ya ditaba puo ho latela kopano ya komiti e kgolo mafelong a sa tswa feta beke. Ha fana ka tlaleho ka tse ding tsa dintlha tseo Moga o di tshohlile mafelong a sa tswa feta beke kopanong ya komiti e kgolo Nyonso o tsitlaletse hore e se gale Afrika Borwa e tlo tsamaiswa ke mmuso wa kopanelo. Le bommasepaleng PAC e teng pusong e kopanetsweng fela e re sena se lokela ho laolwa e seng fela makgotleng a metse empa le boemong ba mebuso ya diprovinsi le wa naha. It is going to happen in the national government, Abongile, and it will be good to have the president for 6 months and change him. What is wrong with that? Because it is happening in Britain and nobody complains that Britain is going down. In fact, only last year Britain had 3 or 4 prime ministers in a few months, but their economy is still strong. Now, that means there's nothing wrong in changing faces if the faces are not doing right. But there's something wrong if coalitions are not regulated. PAC e bontshitse ngongoreho ka ho kgaolwa kgafekgafe tsa phepelo ya motlakase ka hara naha. South Africa has the ability to maintain a reliable, sustainable and cost-effective energy supply. We cannot allow the criminalization of electricity in this country through the proposed unbundling of Eskom. Nyonso o ipileditse mo presidente Ramaphosa le mmuso wa hae ho netefatsa hore Afrika Borwa e tswa lekgotleng la dinyewe tsa ditlolo tsa molao tsa matjhaba le ho qoba ho nna e tsilatsila ha o tluwa tabeng ya ICC. Moepejana go kopile maikutlo a hao ka panelopele ya PAC ya hore ho tlo ba le kopanelo ya puso boemong ba naha ka mora dikgetho tsa isao. Potso ke hore ebe wena o bona se tla kgonahala. Maikutlo a hao ke yana a latela. Ho Facebook Machiro wa Lekhosi o re taba ena ke bona e le toro fela hobane bommasepaleng ba bangata e hlwehile. Ore e ka etsala fela mekga e menyane ya kganyetso e ka ipopangata na nngwe. Tsietsi Makgalanyane yena o re ho ya ka moo ANC tsamaisang dintho ka teng ke bona hona le kgonalo e kgolo o re baahi ba bangata ba lahlehetswe ke tshepo mokgeng wa busang. Wa o qetela ke Mpho Mokoena ho Twitter mme yena o re nna ke dumellana le se bolelwang ke PAC hobane kopanelo ya puso e tlo eketsa demotion of no confidence tse sa tsweleng baahi molemo. Maikutlo a hao ka kgatiso ya video ya WhatsApp ke a latelang. Ka nnete se bolelwang ke PAC ha ke bone se ka sa etsahala. Haholo ha o thola o sheba boholo ba Afrika Borwa a santse a na le tshepo ho mokgatlo wa ANC e bele ho wa busa hona jwale. Empa fela e le mekgatlonyana e itseng e le hore e parlamenteng e le ka fela hore e ka kopanela puso le ANC. Nna ke re PAC e bolela nnete motlhomong e ka ba puso ya motlhakanelo dilo di ka loka ka gore o molomo e tle ba tla ka kakanywa a ke re tle be le megatlo e fapaneng o molomo a tla ka kakanywa hae mara he ba ka tshwarana ba tisha bas o molomong ya serele puso ya motlhakanelo wa ka re o mong a sa nye go utlwela di ideas tja o mong.
a chimona ke mona pheke ka nnete re ya ngwana lebitso pele a hlaya hobane re a bona le rona hore mona mmisong ya kopanelo a holo jwang ho di masepala khulakhulano ke kgolo ebile le sa utlwane ke ntho e teng ditshebetso ha ebe e ntle e loreng e lebeletswe ke setjhaba jwale ke bona sena se ke sa re sebeletsa ho hang Muirile boela ditshwelo tsa ho ka mehlahleng. Komiti ya kgalemo ya ANC ya Province ya North West e lelekile ditho tsa yona tse robedi tse kenyeletsang ba lekgotla ba bommasepala ba lehae le ba sedika mo le setho sa lekgotla la ketso ya melao. Ditho tse tebetsweng di fumanwe di le molato diqosong tse mmalwa go kenyeletsa ya ho nyatsa mokgatlo le dikomiti tsa ona ho roba kano eo di entseng le mokgatlo e sita le ho se phethise ditaolo tsa mokgatlo. Sena ke ka mora hore di tshehetse mekga ya bohanyetsi ha ho kgethwa empa tebello e le hore di tshehetse mokgatlo. ANC e lebeletse gore maloko a bona ba tla manyagana le constitution, especially the leaders of the ANC. The ANC expects them to know better, to implement the constitution, to comply with the constitution of the ANC. ANC e re ditho tse tebetsweng di tlameha ho nyaolwa maemong a tsona a mesebetsi. Jwalo ka ha tse ding tsa ditho e le makhanselara, sena se ka susumetsa ho tshwarwa ha dikgetho tsa tlatsetso hape masepaleng wa lehae wa Mamusa. We will obviously go to the list in the IEC and look at the councillors that are on the list for the PRs. But if the councillors that are affected are ward councillors, it will obviously call for by-elections in certain wards. Ho sa le jwalo, sehlopha sa ditho tse tebetsweng sere se tla tshwara phatlalatso le mekgatlo ya ditaba haufinyana bakeng sa ho hlahisa lehlakore la sona ka ha kahlolo ena. Selwane Gagau, SABC News, Potchefstroom. Le kwethala ba kusiwa ba babedi nyeweng ya polao ya Senzomeiwa Sipora Mosepele le re bopaki ba mothokozi sithwala bua makatsa ka ha bofana ka mohopolo wa hore ho ne ho sena bahlasedi ka tlung tsatsing leo Meiwa a bolailweng ka lona. Ramosepele o ile a botsa mothokozisi hore ho tlile jwang hore haeba Longwe Thwala a na le teng ka tlung nakong ya polao ya Meiwa a kgona ho feta pela bahlasedi ba hlometseng a matha ebe ha ba mothibi kapa mo ntsha kotsi. Both the first and the second intruders do not pursue or chase after Longwe as he runs out of the house, correct? Ufakazi bakho ke futhi ukuthi noma kulo boqala noma nalo wesibili akekho nje ubona noba bona bobabili abamsukela noma bamjaha uLongwe ukuthi angaphumi endlini. Yebo akekho abamjaha vele. Angazi ukuthi kulona iqiniso ukuthi ngabe yini. I don't know if you say it's not the truth, then what is it? You and those people that I've mentioned fabricated and fashioned this tale of intruders coming into the house and the botched robbery story. Ngiqhubeke ngithi ke ninake mangithiwe nake kanye nabanye laba-ke nonke nani phakathi endlini navele nje nathatha isinqumo-ke noma nakha yonke le nto-ke ukuthi cha indlela-ke sizoyichaza ngayo sizoyibeka ngayo le nazi kamhlophe-ke ukuthi cha ayikho le nto ukuthi kunabantu abangena bezonibamba inkunzi kodwa yinto nje nina anayakha nina labo babephakathi endlini. Ngicabanga ukuthi lo mbuzo or ngangitshena ngazi kuwena lokho but mina engikushoyo lokho kwenzakala. Husane Advocate Charles Munisi yewele leqwetha la moqosi wa boraro o tla hloma mothokozi sithwala dipotso. Lekgotla le leholo la maipiletso le Bloemfontein le tla mamela nyewe ya pharela e pakeng tsa Vodacom le moqapi wa Please Call Me Nkosana Makate hosane ka morao re Vodacom e kope SCA ho fetola qeto ya lekgotla le phahameng la dinyewe le Pretoria. Vodacom e ntse e tsitlalletse ntlheng ya hore nyehelo ya yona ya diranta tse dimilione tse 47 yeo e fang Makate ke ditlhapiso tse nepaetseng. Makate o re bonyane o lebelletse nyehelo ya diranta tse dibilione tse pakeng tsa tse 28 le tse 110
hammo le diperesente tse 15 tsa kuno ya Vodacom o re boqapi bona ba hae bo entse hore bareki ba Vodacom ba dule ba ena le dikgokahanyo le ha ba hloka airtime. O re o batla SEA qhelele thoko boipiletso bona ba Vodacom. Mui hagele koletse ileng tse itlhoma pele kgasong ena ya rona ya ditaba phirimaneng ena. Komiti ya kgalemo ya ANC province ya North West e lelekile ditho tsa yona tse robedi tse kenyeletsang ba lekgotla ba bommasepala. PAC e re meruso e ntseng e hlahella bommasepaleng ba bangata ba tsamaiswang ka kopanelo e ka rarollwa e ka laolwa ka nepo. Tumisa Mutsiko ya dilemo tse 20 ke morutwana wa grade 12 sekolong sa Sesotho High ya phunyileng lefu ka sobana la nale ka morao hlajwa ka thipa nakong eo a neng a thusetsa morutwana mmoho le yena wa ngwanana ya neng a tshwarwa poho. Tumisa o ntse a hlaphuelwa ka morao etswa operation ya pelo sepetleleng sa Beki Mlangeni se Soweto. Sepetlele sa Tikatikwe sa Beki Mlangeni se dumelwa ke baagi ba le bantsi e le seo balwetse ba yang go sona fela ba boa ba sa tshele. Go le jalo ke sone se se pholositseng botshelo ba ga Tumisang Mutsikwa morago ga gore a tlhabiwe ka thipa kwa sekolong fa a na le ka go falosa morutwana yo mongwe. O ne a sianisetswa mo bookelong jono ke motlatsa mogokgo wa gagwe mme maano a go mo fetisetsa kwa sepetleleng sa Chris Hani Baragwanath go dirwa ka gone a na thibelwa ka ntlha ya fa maemo a gagwe a na tsitsipane. The emergency medicine doctors on the floor were very quick at identifying his life-threatening injuries and were able to quickly and successfully resuscitate him and stabilize him well enough. Mutsikwa o ntse malatsi a le mararo kwa ICU pele a gololelwa kwa wateng ya dikaro. O lokolotswe kwa sepetlele mme jaanong o ntse a otlologa sentle kwa lapeng. After ke tswa kwa ICU ke ikutlwa sentle ke ikutlwa ke siame ke ikutlwa re ya ke recover bikinyana ke thuse ke ikutlwa sentle le go bona ba gaetso ba tla ba tlo go nteba. Na ke leboga bo sister botlhe wa Beki Mlangeni wa itse ke ba re file support ene support ke yone e fodisa motho. Lefapha la pholo la province la re karo eno ke ya ntlha mo bookelong jono. We have 3 doctors that are surgeons here that are helping us to do this work. We are renovating even the theaters now on the 3rd floor as they were telling us that we can't go there because now the construction is on site. Dingaka di tlhalositse fa go sena tlhokego ya gore a fiwe melemo ya nako e telele ya pelo mme fela o tlile go tswelela go tla kwano jaaka molwetse yo o duleng mo sepetlele. Molemo wa motho wa SABC News Soweto. Moqosi wa nyeweng ya polao ya Olebogeng Rati ya dilemo tse 18 o nyahladitse kopo ya ho lokollwa ka beili. Jameni Jafta o hlahiletse lekgotleng la dinyewe la Mastrata wa Galeshewe provinseng ya Northern Cape ka jeno. Baahi bana ba hlalosa ha ba ntse ba utlwisitswe bohloko ke polao e sehloho ya Olebogeng Rati ya dilemo di 16. Lelapa la bo le lona le re ha le so amohele. Rat o robaditswe boroko ba hae ba o qetela ka Moqebelo. We as a community we stand together to fight crime because this police of this law of ours has failed us. I think, my brother, the law is the justice system is for those who are high, for the politicians and those who are well off. Baahi ba mmalwa ba ile ba piketa ka ntle ho lekgotla la dinyewe mme ba tseka hore moqosuwa a se fumane beili. Jafta o ile a tshwarwa hanghang ka mora polao ya Olebogeng. Ketsahalo ena e lebisitse ho tjhesweng ha ntlo yabo. Jafta o tlalewa a ntse a ena le dinyewe tse ding tse akgang ka hare polao, teko ya polao, ho otla le tshenyo ya thepa. Re tshaba gore a fiwa beili matshelo a batho ba bangwe a mo kotsing jaaka a buile a tshwerwe a le kudiseleng a re ha tswa gona le batho ba tlo go ba latelang ka lebaka la gore batho bao ba tshitsitse ntlo ya kwa bone. Re itumetse go bona a abandona beili a sa ibatle because of really community re matle ka ntle o siamantsa le ka gare because a se motho a ka phedisanang le batho. Nyewe e buseditswe morao fitla ka kgwedi ya Phupjane. Thabiso Khadebe, Ditaba tsa SABC Kimberley.
Moireboela go amohela Contralesa e re ha eba naha e batla ho bona tswelopele le ho rarolla mathata a o itobaneng le ona e lokela ho kgutlela mekgweng ya boholoholo ya ho etsa dintho. Sena se boletswe ke mongodi e moholo wa Contralesa letsatsing la sehopotso la badimo moo dingaka tsa setso di ipiletsang ho mmuso ho tshwaya letsatsi lena semolao. Kgwedi ya Motsheganong ga e tlhola malatsi a le robedi e bonwa e le maleba go ka keteka letsatsi la badimo. Lone ke letsatsi le tla dirisiwang go ka bontsha tlotla go bao batlileng pele ga rona. Ebile letsatsi leno le wela mo kgweding e bidiwang Africa Month moo mokgatlho kopano wa dinaga tsa mo kontinenteng o tlhamilweng ka yona kgwedi e. Batho ba tlhagisitse gore goreng letsatsi le tshwanetse go diriwa la bosemmuso. I think omolomong sonta celebrated the ancestors tabon, and then as a nation sonta celebrated the ancestors tabon. Just believe where you want to believe, as long as you're safe, do your thing, don't discriminate other people. Mekgatlho e farologaneng jaaka Contralesa, Natural Heritage Council le COCTA gareng ga emengwe e tsere karolo go dipuisano tse di ka ga go netefatsa fa letsatsi la badimo le tsenywa mo kalendareng le go kitikiwa ngwaga le ngwaga. The Ancestors Day should be used as an instrument of progression so that it takes us to the ultimate goal of the total emancipation of our people, so that we say as ga kesare ku kesare umhlaba wethu mawubuyele kuthi. We're not asking for to be included. We are actually saying let us reclaim the space, because we're in Africa after all. In China, the Chinese don't need to explain to the rest of the world who've come to China why they do the things that they do. But we as Africans, every time we need to explain, because monopolized religion has seemed to want to take superiority over our lives. I think as Africans, we need to celebrate who we are and to honor those who came before us. Batsia karolo ba ikantse go ka matlafatsa topo ya gore puso e tseye letsatsi leno tsia. O fentse stimo, SABC News, Melder's Drift. Jwale ha re boneng hore mebaraka e sebeditse jwang thapameng ena ha JSE e ne e kwala ho reng ya bohlano. Ranta e matlafetse ka 0.3%, mme sena ke ka lebaka la dolara e fokotseng. JSE e kwetse diabo le tsona di sebeditse hantle. Ditheko tsa thepa le tsona di sebeditse hantle moo oli e tala ya Brent e neng e rekiswa ka $76 barele. Muya ke tebogela ke bela hape go dumedise bosumo tsa tsela ka tseno ke tlhalosa go dibaka tsena tse bophirima le bohareng go tla bosana dipula fela re shebile ka kwano ka Gauteng re boetsa pere shebile province ya Limpopo le hona Mpumalanga go tla jwalo ka re kwa KwaZulu-Natal monyetla o pula hleko mo tla holo ebile o feta mono ha re shebile tsa tsela o sana re ka lebela hore dibaka tsena tse botšhabela di ne di pula fela e tla ba pula e fokolang haholo e tla ba di% tse 30 ka kwano ka Gauteng e tla ba tsa 60 mo dibakeng tse botšhabela tsa Mpumalanga le Limpopo a thi dibaka tse bohareng e ka sala bophirima teng tla ne di tswele pele o hloka maemo a dipula a thi ha re shebile hona bosumo tsa tsela ka tseno re ka lebella hore mona dibakeng tsena tse go takile mosahlateng ho bele maemo a tlenga ka baka dipula tse matla tse ka bakang segola ntle le mono ha re shebile di temperature ka kwano ka province ya Free State o tla bole maemo a phodileng ho tle ka re province ena tla feta tsa mashwa ba mtsumedi ka mana ka Welcome ka sala ka ona ka Bloemfontein mme re shebile ka mana ka Sasolburg e tla ba tla shumela mtsubedi mo ya re shebile ka hare province ya Bophirima teng re ka lebella re province na le Bophirima le yona e bele maemo a phodileng bogolo ba yona fela re shebile ba ka sana sa Mahikeng e ka sala ka Thos ka le gona Vryburg ha ke re ka mana ka Vryburg e ka stela hona Tau o tla bona maemo a hleng a futufutumetse mme ka mona ka province ya Gauteng re ka lebella hore province ena e bele maemo a phodileng di tla fitla tsa 20 ka mona ka Fer ena ge mashwa ba motsumong ka mana ka Carltonville ha ile ka Pretoria be tsa mashwa ba motsumong mme ka hare province ya Limpopo re ka lebella hore province ya Limpopo e bele maemo a phodileng ba ke tsena tsa bo Mokopane ka hostel ka ona ka Polokwane fela di ba ka tsengata ka hare province eno tla bena le maemo a futufutumetseng ho tla futufutumala di ba ke tsana tsa Skukuza e ka hostel ka ona ka Bokomadi Trail hona di ba ke tsana tsa Matsulu ntle le mono go tla bela maemo a hleng a phodile boholo ba province ya Mpumalanga ka hare province ya KwaZulu-Natal province ena e tla bana maemo a hleng a phodile tla fitla tsa 20 mona Pietermaritzburg 20 ka mana ka Durban o tla bo futufutumala ka stale sebakeng sana sa Ulundi mme ha re shebile ka hare province ena ya Kapa Botjhabela teng o tla bona maemo a phodileng ba ka tsena tsa Mthata e ka stale ka mane ka Maletswai ntle le mono boholo ba province o tla bela maemo a futufutumetseng mme ha re shebile ka hare province ya ne ya
Kapa Bophirima teng province ena e tla ba le maemo a phodileng fela dibaka tsena tse bohareng go tla futhumela tla fihla tse 27 mona Lensburg 22 ka mana ka Glen William mui ha re shebile ka hare ho province ena Kapa Leboya re ka lebala hore province ena Kapa Leboya e be le maemo a futhumetseng tla fihla tse 27 ka mana ka Springbok 27 ka mana ka Upington Hale Kuruman Mashama bila mtsubino tla bofutumetso tla ba ma phodileng sebakeng sa sa Kimberley tsena tla bolipiki bya kana ya khala yae